Meghalaya Post.news. Tagajishim kiao MLA ka mahoti halor kijing bakipaj ba kathan mahoti kia kendu kabalak ta jur nagajing bomdan doktor labun bunai menta bat menta kasngipan kalalong kasngi ka bakmani kipaj ba bat kinoy lam shnong ba ka doktor MBBS kalawan banpoy hagatai ka mahoti PHC bala pdang sungba daga Joint Action Committee ka mahoti PHC nadu ka Joint Action Committee lambat kinoy lam shnong kathan mahoti menta kasngi kilap pdang burom ka doktor sakawan ki pengrum kabalawan ban shim ka benta kum ka medical officer ka mahoti PHC na ka benta ban ay ka jing shakru pajba kibapang basitom kibahap hakatay ka PHC kirang ba snong nagasnong mahoti solan silyang jata bad latar hakane kasngi kilapan pao ka jing kamanda ka jing simkya UMLA kani ka PHC kalayo ya ka doktor bapura ban pajban kami nakabanta kibapang basitom haba pedang burom ya kani ka doktor ka medical officer ka mahoti PHC nalor kino yalam ka Joint Action Committee kirang ba snong baladon rangkat langru kilong kami kathan mahoti kibalapan pao ya ka jing kaman balayo doktor bapura hakane ka PHC Meghalaya Post.news.